Hei hi akasvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Mizoram Assembly in thana vote la chirni tura ruat son turangen na chu election commission chuan ala chang lo Mizoram mit na hrileng mek conjunctivitis kai mi sangsari sum ko pali anom to Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram hrisel te chau ram mason anni thei ati in dauna awanga Israela India mi cheng te hruai chua bei pui thak mek operation ajeya mi zako chuang hruai ho anni to Mizorama political party pariat le pol rang ten ahu ho le aranga tun assembly in thana vote la te chirni tura ruat son tura angen na chu election commission chuan ala chang lo election department ho tu ten hena changa thudon danin election commission of India hian political party le pol rang ba ka ko ran lam Mizoram People's Forum MPF le Mizoram ko ran hruai tu te committee MKHC ten vote chirni son tur le Pathian ni le inrin ni lo ni dang ruat tura anti na chu commission atangin voin thleng hian chan na anla mulawa election commission hi alango yani political party baka central weme MHEP MUP MZP le MSU president chau mingzia nanin vote hak ni son tur hian ange na vote hirni tura ruat December ni thum hi Pathian ni Christian te in khoma Pathian an biak ni awangin Son turin election commission hi angen ani Rorelai MNF le Congress baka MPF le MKHC te chuan arhan pain chief election commission hena hian ngen na an thlen to bok heti lai hian election commission hian Rajasthan state atanga ngen na an donangin Hindu hun pui Dev Uthani Ekadasi ni a vote hak hun tura ruat son RMTA Rajasthan vote hak ni tura ruat November ni somni panga chuan no patuak tam tak in nei tura ruwa man ani awangin angen na angin November ni somni panga vote hak jok turin ati ani Congress hruai tu pura Rahul Gandhi chuan voin hian zanhni riak turin Mizoram aron thlodona assembly in thlan lo om tura Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC candidate somli ming apuang ngal don ni thudon ani Rahul Gandhi hian voin thochan ni chawmadar somle achan ve chan Maria Changa chanin Raj Bhavan thleng kongzo huai hot akai hruedona MPF te dudanin kongzo ang tak nilovin Rahul Gandhi hian ma a hruayanga MPCC hruai tu tam vak lovin zuin kongsira ama lo lom tu te an lo ding don ni soi ani lungleipo atlo don ni thudon ania MPCC hruai tu te hena cha thudon danin Rahul Gandhi lo jin tur hi ro pui takalo mua antuma Mizoram acham chunga ahun mandan tur kim changero chu an lapuang theiri lo ni in an soi voin hian Rahul Gandhi hian thalai te ko ran le pol rang arem dana kom atum nia thudon ani bok BJP Mizoram unit chuan assembly in thlan lo om tura an candidate te ming chu voina an puan man be sei ani BJP thupuang tu pu M Kikon chuan BJP Central Parliamentary Board thu chuakangin an party candidate tur te ming hi puan thuai an tum thu le a thei chuan voina puan man an tum thu Akashvani aizola hrila BJP Mizoram unit hruai tu te hian bial somli chu vek an tum thu an soina chungin candidate puan ani ma chuan thu chiang ala om theiri lo ani BJP hian in thlan lo om tura Pukeren Rijiju hi Mizoram vil turin an ruata Nagaland Deputy Chief Minister Puwai Paton BJP National Secretary chu co-in charge ania ani hian Mizoram in thlan chungchanga an party unit an uap dona Pukiren Jiju hi nimina aizol lo thleng tura ruwa man ani lain a thona chuana tura tholo wangin a thulari nia thudon ani BJP State Unit hian Election Management Committee chu an President Puwanlal Muaka kai hruaina hnuaia an din toa Speaker atanga tun naya banga BJP zomta pulalrin liana sailo chu co-chairman atan ruatania Dr. BD Chakma MLA Puem Lai Kho MADC CEM le Puti Zakunga MADC CMM tetsu member ania hebaka hian Election Manifesto duang tur committee chu tun naya BJP zomta Minister of State Louis Dr. K. Beichua kai hruaina hnuaia din ania member dang paruk anom bok ani Kumin August habul lamachanga darchan
mitnat na hrichikhat conjunctivitis rikai Mizorama sangsari somkwa pali anomto National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPCBVI State Program Officer Dr. Biak Siamin Akashvani Aizola Shildanin August Hatira Mizoram Lengtran eye flu tia soibok conjunctivitis hi August solkar nina trangin ahluar chautrana August ha khan mi sang ni somnga pakwain an kai ti mu chua ania luar chauzelin September thachung khan he mitna hri kai hi mi sangli zasari som paruk an oma October tha solkar ma sabera ero chuan tlaniamin mi zathum som pakwain an kaya Aizol district chu he hrikai tamna berania August tanga October solkar ma saber thlengin mi sangli za somnga pakhatin an kaya ni Aizol district bi kai hian August thachung khan conjunctivitis rikai hi mi sangkhazanga somsari pali an oma September thachungin mi sanghi zali somthum pakwain an kaya October hapta ma sabera mis za somthum pariatin an kaya ni NPCBVI hotu te chuan he mi nan hrileng hi azia chhozel tura an ngai thule tunanga kal chhozel ani chuan thunun thei tura an ngai thuan soya in kai chon oltak ani chungin harsana lian thamlutuk athen lonin an soi ani Thenzol kanan venga cheng pisai ding liani sailo kumsom thum pathum chu pasal anga anei silal liana kumsom nga pasari kutuara thi niarin lel ania inrini khan postmortem ani nuwa vuiliam ani kuthak tua pu silal liana hi lalleng vunga high school zirtir tuania anu puile afate kalsanin pisai ding liani sailo hi lu khungin nupuya aneni thudon danin ningani jan khan silal liana hian pisai ding liani sailo hi kut athaka atuk zir top ni khan serchip high school sports a akalsana hemijan hian pisai ding liani sailo hi chau zual thutin aboralani pisai ding liani sailo thi dan hi kuthak wang ne ngai ani wangin Thenzol police a FIR thelu ania silal liana hi thuzo fiatan policein an kolmeka thuchiang hriat alani mailo wangin Thenzol police ten thil tur sang an boi pui mek ani chanchin thar hi Akashvani Aizola tanga puanani Union Health and Family Welfare Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram hrisel te chau ram mason anni theyani ati Nimin Khan Union Health Minister hian Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PM ABIM National Health Mission NHM le 15th Finance Commission Health Grants nuaya masona rural din chirang chu Indian Institute of Technology Guwahati atangin biak mu theina kal tlangina honga na tho tur lung aphum bokani Mansukh Mandavia chuan ram mason le hlo tling ni du chuan hrisel na hi ngai poimo masak beranga yani atia Prime Minister Narendra Modi an kumsang ni somli pasaria ram mason developed country a India hlan kai tumti hlo tling turin sarkar chuan na thok mekani atibok Khowela ro chun mun hlun tlingpha Kaziranga National Park chu Khualjin te tlo thei turin kumsang ni somni pathum somni paliatan nimin pathian nia tangkhan honle tran ani Kaziranga National Park honna hian Assam Forest Minister Chandra Mohan Patowari le Agriculture Minister Atul Bora te pontela he park hi fur khono mawangin hun engamo chen khar aloni to ani Indona awanga Israela India mi cheng te hruai chua bei pui thak mekna Operation Ajeya mi sako chuang hruai ho anni to Nimin Khan mi jan hi somli pasari phur hruai chuana thlona palina chu Israel atangin Indira Gandhi International Airport a aron tumlea Union Minister General VK Singhan alo muaka Israel atanga India mi te hruai chuana hi India lo ho duan lom chung chu chunzom ani ang ati heti hian Israel atangin India mi zakwa somli pani hruai ho anita Israel a hian India mi sing khat sang riat vel hruai ho tur an om ani Israel sipai te chuan Gaza cheng Palestinian mi pui te chu chimlama anin thiar chuan phalsak thu an soya hei hian sipai ten Gaza Strip chu leilama tanga an bei chunzom an bei sei nai wang niin an soibok Palestinian mi pui mi sang telin Gaza hi chimlama anin suan san tonin nimin Khan Israel sipai te chuan an soyani Israel Defense Force te chuan Hamas mi firfiak te chu Gaza tanga chimlama Palestinian in suan chuak turte danga an puwa
Gaza Palestinian mi puite chu an mani in phenna atana an du wang ni in an soibok. Gaza Health Ministry chuan Israel le Hamas in beina hian Palestinian sang ni zathum som ni pakua an thito ni an soya. Israel ampo sang kha zathum chuang an thito ni in an soibok. Chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui. Mizoram Assembly in thana vote tlachirni tura ruat son turangen na chu election commission chuan ala chang lo. Mizorama mit na hrileng mek conjunctivitis kai mi sang sari chuang anom to. Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram hrisel te chau ram mason an ni theiani ati. Indona awanga Israel India mi cheng te hruai chua beipui thak mek operation na jeya mi zakwa chuang hruai ho an ni to. Chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani.